Hello, good morning. Naimbag nga bigat kada tayo amin apo. Tatangal daw awan activity. Anak nga mapan agsibog da kumo. Wenno kwa. Wenno kumkumporme ta apo makabannog met. Istoryaan kay latan ken Ilocano ti usarek ta narigat met no agtag-Tagalog tayo, di ba? Ket apo mangagyumot ti Tagalog ko nga nakatangtangken ta Ilocano tayo nga rod. So makapadara ti igong. Sano no English hindi limog sud ti utek ko. So ag-istorya tayo pa lang parang katawa kayo ta amok nga maborboring kayo, hindi ta balbalayo gapo iti quarantine nga kung kunada ta dahito nga rod COVID nga mapaspasamak. Kahit sapay lang kumata makasapul dan ti agas wenno solusyon tapno mapaksyat dahito yun nga sakit. So kahit yun istoryaan kayo. Already yung kaya't istoryaan kayo niya. Dito nga istorya ket inistorya da pa lang di college kami no malagip ko makakatkatawa nga talaga unay kasi talaga nga nakakatkatawa met ngamin. So ag istorya tay nga rod. Ti characters tayo ni Juan, ni Pedro ken ni Jaime latan. O mut sa bali lang nga ipangkutinagan ko narigat mut si katak to unay. So tapos ti setting tayo dito latan Kalayan ata syempre Kalayan taga Kalayan tayo nga road. So naminsan kanu nga aldaw nagtutulag kanu da Pedro ni Juan ken ni Jaime nga mapan ijay bantay nga mangayo. Moyong ti mangayo niya galat ti kayo. Handa nga pagilo deja pagsungrod da. So kasjay nagtutulag da. Minsan nga Sabado. Idi kwan, syempre napandan. Idi adda jay tingan ti Bakir. Agal-ala dan ti kayo. Siyempre, di ka nakaurnong dan Hindi nakaadu dan, nakaurnong dan ti adu nga kayo, nagrubwat dan. Ginalutan da dagijay kayo, rinupot dan. Tapos, nagready da nga agawi din. Hindi magmagna dan, tidakis na ay apo, madida ka numot masurutan nin, jadalan nga agawi din. Tapos, nagrubok dan. Hindi ko akit. Dito isa ni. Kunakan ni Jaime. Haan nga dita. Ditoy. Kunakan mo dyan maysa ni Juan. Haan anyakit ka nung yun. Ditoy ni. Kunakan mo dyan maysa. Hindi ko ala. Pinadas da dagi dalan. Ngam apo. Ad-adamit din nga nakaadayuda. Kut. Nakadanon da ijay. Ayan. Digitay. Tribo ti agputid ti ulo. Dagitay nauunget. Nasari agkaanda kanupay ti tao. Tatan idi nakita daida sigud nga pinatiliw day pinuno daw no jay leader da Juan da Jaime ken ni Pedro. Tiliwan nyo dagita. Kuna nakano. Igalot yo tapos patayin nyo. Putdon nyo ti ulo da. Kuna nakano. Di ko nakit. Pagpakpaasi ka no da Juan kada Pedron. Apo handa kang pamud nga patpatayin kuna nakano ni Juan. Apo masapol nga makasubli akdya balay. At dapain bilag ko nga palag jak pay naakas masapol nga maakas ko dayjay tatanga malum kuna nakano palag. Tapos ni kanumit Pedro ti si Marno agpakpakaasi. Apo pangaasi yung kadihan takad nga patpatayin
Agkasarak tun sumarunong alawas. So, ganisungan nga imayak na ngayo. Tadan to pagluto mi ti parchen mi nga baboy. Kunana ka, no? Alan ang parwaran dakmutin akit agor uray ja asawaek. Kaasimut. Kunana ka, no? Talik na pa niya mga sawan. Syakit apo. Awansan. Sakit apo, awansan. Hello po sa mga single. An kay hagdanag, makaasawa kayo to lata. Agpray kay lata. Nga. Anyo, ang kay nga makaasawan. So, kasi ano ti rason ni Pedro. Tatan ni kanumot Jaime. Apo, pangaasim ka dihan na kanya patpatayin na akit. Adda ag birthday tun malumjay ka aruba mi nagadungahan dada kunana ka, no? Talaga ni Jaime niya. Mahilig iti pagpa-birthday. Siguro naiimas siya handaday so nga kayat na una iti makaawid niya. Baka gisupot tupay. Baka gisupot tupay. Peace. So kasi kano ti rason dagitalo ta kayat iso nga kayat dati agbyag. Tapos kunakano jay pinuno. Sige. Gaputa na pintas ti aldaw ko tata. Nagsida nga min ti alingo. Kunana ka, no? Sige, kang kayo ti tsansayo nga agbyag. No lakit di maaramid yo daytoy ipaaramid ko kanyayo. Ngam no hanyo nga maaramid maputod ti ulo yo. Sigurado dayta. Kunana ka, no? Wana po. Kunana ka, no? Digitan. Ikarigatan mi nga maaramid dayta ipakastam. Tapno agbyag kami. Sige, kastoy ti aramid nyo. Kunana ka, no? Dito'y lawlaw mi, ado ti agduduma nga prutas. Ti aramidan nyo, mapan kayo agsapul ti prutas, ket malpas iti 5 nga minutos, masapul nga makasubli kay dito'y, nga adda bitbityo uray lan maysa nga prutas. Sige apo. Taray da kanon, napanda nagsapulan iti prutas. Hindi kuan, after 2 minutes kanon, adan ni Jaime. Tatan. Dato yun apo. Adan na sa pulak nga prutas. Hindi pakita na. Tinasapulan na. Balinagta niya sa pulan na. Hindi ko anakit. Sige. Kunakan niya pinuno. Nalaing. Ngamaan pa nga deta ti nagpatinggaan ti paaramid ko. Kunana ka, no? Sige, labusan nyo. Tapos, deta naala ng prutas, isilsilyo ija ubot na. Kuna ngamno agkatawa, uno agtagari isuna, patayon nyo, putden nyo ti ulo na. Kuna na kano. Di ba, linabusan na kano ni Jaime. Hindi kanon insilsil na DJ ko, balinagta jay ubot na kasa. Na kanon ni Jaime. Nagtagari ka. Kuna kanjay pinunput din yung ulo na. Natay ni Jaime piman mo. Taan nga nakapanja pa birthday. Natan, after 3 minutes, adamot din ni Juan. Adamot din igiganan na nga saba. Dato'y apo, ada na sa pulak nga sabak. Muna na kano. Hindi ko nakit. Oh, sige. Kas tay inaramid na ka ni Jaime. Nakita mo't ni. Dagta na tayon. Kuna na ka, no? Labusan na ka. Tapos, deta igiganam nga prutas. Isilsil dadta ubot mo. Ngam na agtagari ka. Wano agkatawa ka. Matay ka nga kaslaki ni Jaime. Kuna na ka, no? Hindi ko nakit. Una po. Ikarigatak tiyan niya agtagari. Wano agkatawa. Takayat ko apo, masapol nga makasubli akya balay kit dagitay palag ko na latab palag latab. Sige, labusan yun. Isilsil yun, taubot na yata saban. Kuna kanya pinuno. Tatag pinagburingit na kanon ni Juanin. Hindi ka no isilsil, DJ saba.
Matay kanut katawan ni Juan na permi nga nga agkat katawan. ni. Permi nga matay ti katawan. Patay nyo. Kuna kanya pinunod. Pinutid dat ulo na. Natay ni Juan. Kaputa na tayo dahay may ni Juan. Napanda ka nun di langit. Tatan, nagkita da di jay. Anya ka nga kigtut ni Jaime. Ni, Juan, ada kamot ditoy. Kuna na kanwa kasta. Natay kamot. Uwin gayon. Kuna apun karigatak mutihan ko mga agtagari kin agkatawang pauna yun. Kuna na kanakasta. Apay ka di. Kuna ka ni Jaime. Anya, apay, nagkatawa ka ngamin mo nung nagtagari ka. Salaing idi isilsil da jay. Di sabat ti ubod ko. Pauna yun nakitak ni Pedro nga sumungsungad. Adabakbaklayin na nga anang ka. Adabakbaklayin na nga anang ka. Pauna yun apo. Ni Pedro ada ka ibakbaklayin na nga anang ka. Iso nga matay ti katawan ni Juan. Maimagine nyo na gayon nung kasano da nga isilsil di anang ka di ubot ni Pedro. Apo. Narigat sa. So, kas jay apo. Da kayong ti makaamo no natayamot ni Pedro no saan. So, di tanti nagpatinggaan neto istoryak. Sapay lang ko mata nagkatawa kayo mo't orailan basit. Agtultuloy tayo kung mga agkararag nga sapay lang ko mata agpatinggan dito yung mapadpadasan tayo nga krisis gapo iti COVID-19. Agan-anad tayo amin apo. God bless.